Mama wakwaba aha GCN page so and then the day the kan ya we dey ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell on so obenya notification. And sa news e dey betum bia obenya bi atie anase obenya bi ahwe e wo GCN page ha medin e de adwoa searching. Ora Kofi Akpalo ekoye interview e wo Neat FM dwumadi a watu ne din me mind dwumadi so. Na eho e na Kofi Akpalo e beka se Nansen Oshia eye okatache Afrifa a okan fix the country for no ho. Na obisa okatache Afrifa sa adenti na se eja fix the country for no mo de starting sisie no ekofem sa na no na okatache Afrifa etre se youth ne kra na omo ekwa mo no youth no enhye da en appreciate your mosa because youth no etre se enye kra no his excellency na do kwakufu adubai on the napko aba en omo enye bi eye na NDC penso napko no kra omo enye bi kra na omo aye kra 700 Ghana cedis no kra no NDC anfa napko amba anka so omo utu abaye 100 cedis impo it is his excellency na do kwakufu adu etumi de napko aba na so omo ye bi dia enya de omo be support to face the country in the anase ochina because youth ne enye adwuma enye and obekọ university bewie na wa betine fie school no kura sa wokwa na yo se wankwa na yo ene Ghana hanom yentumi enkyere na adenti a Owura Kofi Akpalo ekofa sensemi na eba eye school feeding program ekoso wo Ghana hanom na adofo Ghana fo mpanifo dum waya madwen sa adwen bonne ewo mutirim na adwen bonne wo Ghana fo mpanifo nitim denti a Ghana fo I think say de bia omode sombono ebo his excellency na dan kwakufu ado so no onya ade se na nado ona wo ya president enti se wo mo obi position na se nipa ko ne se bi ojimi anana na wayi nadi anase we di sika no wa chena tu na ama na Ghana fo so ye ho aton because Ghana asika na ye nyina ye ndia o ba kam ya kwese nkofo kakra bi na edi obi o ye school feeding program wa man dwumedi se ondi na omo edu omo ankase sika ekodi dwa enu aduane memofra no wie na saketua na eba na abedi mpanifo bi ho omo emfe sika no embre omo a omo enu aduane ememofra no adenti na Ghana fo mpanifo kora bi muti se eye da asema ade na Ghana fo mpanifo moti sa mo ka ho na youth na so omo di atem wo social media no atem didi na omo di no enye mom but wa push mo ama na ebufu bi abese youth ni mo se hey abofra be 18 years 16 years come ma comment on social media attend di obedi no na nya asem keto ni na eye pressure bi a Ghana fo mpenifo no e de amemofra na ma na ja obi aba be hye munti a omo e portray sa character no e wo social media no imagine say obi akọ university na mo ama na napko so onya adwuma 700 Ghana cedis pen na modi 20 pa no so a pen no kra ba kra won fa ma no e ba won fa ma ni pa no but at least omo enye bi omo eye enti no eye Kofi Owura Kofi Akpalo e de atodwa se okatache Afrifa sisi de enti amana face the country jana kofem ni se youth na omo ekwa omo kra no omo se na do de napko aba enti no omo enye bi eye sa enti no nya de wa bedi omo echi na yenti ensem a Owura Kofi Akpalo e de atodwa wa akọ international say na ye speed plate ye wo rebels and na ye wo strips any identity Ghana for you for okay tino and then say abro no mo ye ne ana say because the okay case was ango for nyina ho no ma na say o mo Ghana ha no ma na sector bia in this country no me hunu bibia na je say boni ani abro no mo ye ne na because the tina wa mo be contract so wonu aduane na no kono no aduane na 2 steps untuane ka. Can you imagine? Because wo jo salary. O ti won jo salary. O je o pay them ne keka ho. Na sa caterer no ne workers na wo fa omo no mo ye adwuma no. Have you thought about say obetu omo kara? Caterer no go for ko to nyama free omo ho de be no aduane ma nkwara no. Have you thought about sankofo no so impactor ebenya wo omo so ana? Banka okoji sika no if you are to tonyama ne buy no. Have you thought about the consequences on those banks? Say failure of government not paying the contractors and as not paying those people. But unim yeah say no, we don't hold people responsible for their actions and inactions. Over corona far back at the obi table so. It's the table so ne ho tona
ada ne ho beto no na waye fa ne ho adwuma bo so yetwa ne ka what say ne said ye can napkofo ya yentuetuo mu kan kunum say coordinators no at the high level no coordinators yetuo mu ka on this so yetwa ne ka enti adenti na nkasa coordinators no bosome miensa ene MP fo yi ma yentua MP fo no omomo akatua ne nkam bosome miensa na napko coordinators nso akatua nkam bosome miensa na yenchema nkwala no kura aso so utie adaka bre o se za napko fo ya okay uba be wie ni kwa no musa ba be defend o ka be wie no onu kwa na wo kana o ka asem ni bia ma no onu kwa musa ba be defend sampedi fo no. That is the problem we have in this country. Oh, minia okatechi. Za okatechi. Nyakatechi event say. It's a power FM. Event say yukunino. Yukunino. Asa mimi yukunio. Oh sir. Katechi Afrifa mensa. Okatechi Afrifa mensa. Ena na say me ne bokono sa okatechi na say me to nka wo sa face the country I said there ijana wo so na say ano ba form osibo ofona ye ko mo no kuraro omo nti ade na so mo kura no wo ko so omo na omo fight ma wo omo said there bia omo benya ho to wo man ni mu no ofona mu kura atwa omo no omo ko to eti o kana kofo ne sa contractors ya ye ka o masemi o ka mi kwa connect bi o krompo na ono no kra no de o ka na ehi yema MP no akatua nkam 3 months yema nap coordinators na akatua nkam 3 months ni ye nchema nkwala kakra na nkwala because o mbedi bro nye say ya amfa hwe ama wo mo na yes eya homete say obi a university na mka say universities na say egurkosu close no because anything that you obi a graduate from university now oba ya juma transfer bi ndre man na je ho so okoya cha juma no because so ko university no ye chere na papa bi pa no university wono ma ana so no anko sua na papa bi pa university wono ma e ka oba anko ma ya juma ni 700 cities because me ntia se so be university pa no oba be 700 Ghana na ultimate create dia na se ultimate create na school na converse bi amaso I'm so happy say Kokofinti when Gasa was saying Nebano were very good. He was very good at school. But Obaye no one in na year juma. On your first class USD. And on any tournament. Very good. I love that. First class in our tournament. Because so ko school no first class no unya no. Say osua de pa no unya sa first class na. Ene de koto ye ni bia. Ene ya de papa pass e kira de papa pa school no ma. When in the first class number one ever one papa adwuma ama adwuma no abe fa better sin din papa no e start no e say wo akọ school na so we university na o ma meton emole e wotwom na wo timi nyusu ade ma na ko sua no fa meboa ma memole na woton no de hye wo ma akọ school no wo timi add value to it forget it because nyanya sani utrim to go and collect 700 cities abraham ameti jomuton emole oh yes. Adakabre. Na say 700 cities no. Bosome na say that could be our 20 cities me boa. 20 point something. Oh, he edin. Now no adokono. And I dey see abonte kura na woton tika dey be 20 cities. But you think say wako university. Etino university na wako no dey be woman fatal. Who told you that? Rebi botire wa Nganga Junction obodi pa 20 tidako woni nkwala ebi na ebo waje obi aso 40 cities etina 800 cities sir oh yes 20 by 40 800 cities a day 800 cities no so university now also kwa napkwa me to me awo botire no ji 800 cities a day ana wo so na kwa university ana wo ji say 700 cities man and kwa so no so kwa entua na say wo no school na kwa so amaso me to me is an insult because ono ne nkwala nan e botire wa Nganga Junction enya 800 cities a day you can imagine the obetimi this 800 cities a day no the obetimi dia yeah and make say me ono kra ye se ono botire na f
exactly because ubo trainer be bg 60 bg 65 emi no kura wa kura ye